No, I ure. Fai Tagadabuni, Tabum Tokuni, Makang Tapton Tadi, Padona, the 1 year Hagong Tare, Matang Ta, Chumi Mako. Ado. Atopusumai Adudi Tabam, see, how raise it by Mabudi, Masakama, Mini, BJP, Yang, I on the Sutrol, Madum Leva, Kangu, Muladana. ବ୍ୟବହାର कायबदगी दगी कनोमसना अंतरान ngang ba kangbu da yaw nahani moigi BJP adusu mana tharaiba RTI dudi phai adumain tawna topage moina kawru de yam no miyam si educated oiba moment ne haitar ko chahi mada MP mada pi se crore manga ne are crore manga sina kondoi sina assembly constituency kendra kuntrain toine MLA amam da piri sina crore ani ne so chahi amada MP the manga piriba same mafam se Inner Manipur constituency hairiba sida kendra kuntrani thoila sida na karor humpu mari ne karor humpu mari che chahi khudingi thadari ne ba aduna kendra amada angang puthok pusin leite ana bagi leite ambulance am leibe se lak phajaba am leibe da kuntra muk changadi ambulance am nei ne ba MLA say Kudam Giwani, Padana Tadara Gadi, local area developments, Mapam Jana Tadara Gadi, Karor Anis is a himnidana, Kendramana Pangiseko, Aduda, Noma, ambulance some later to the ambulance trying to hand lay never, Sahim, that lack Kuntram Tungtaba, Manataga, Ani Tonazaga, Pai Hargana, Ikogi, many. Ambulance fully equipped with them that Lupalak Trang Amusang Madum Yab Nevoco. Adagi hospital, Kaire, Hire, the Lambi, Hore, Hire, some Tam Namena, the public fund, Episana, Tidana, local area development funding on Piracy Suko. Appropriately seasoned Gadi. Money put the Lambi on Cairo, ambulance, swallow, school, Shagai, Leroy, the Maigi Karige, something I have local area development, 64 crore. Lak mga crore mga kay sakre na hangay ne boze ko aro 64 crore kay sakre anagi MP anim su lady mo no kay sakre haina thiba se miyam gi hak ne hangmam thok ne ko ai khatang thare du di mo gi motive tu di khangi ara dai ne am nungai na kari tawdoi no du khanga ne wo jami mo na kari sari ge se ema MP na sugum ju sabore haiba ma sumain tawbore aina ai na hangai gi di na ma na hangna bagi Kudung Sabama Pirak when any the Losala Tam the lawyer can the Sangabada Kanganing Bakoka in the Chak Tilakana Yella Kadra Towning with Tabak to the God. I'm very happy. I can proudly tell you that Madu the Tolapa Karinos Haram is a Simakada and first phase Haram is a Sangabas on the Junbom, the Amani, the lawyer never. I look on the Miam Sutum Yingbu, Zabimolna, Tauris, Haman Hangis, mind to we have that lawyer, Habido. Adu Kang never Kudung Sabama Pirak Panin, we are dubo Amarum the D. I know Sahizini. Karor Manga Sanga Kai Chakren Tiresa, Karor Humpumari Karai Chakre was I can resida assembly segment Kuntrani Toini, Karor Ani, Karor Humpumari Sakai Chakren, and Miamna Ticket Piraba. Atopa MP Zuna Kai Togren Ticket, Miss Miam get ticket from Tokunamado Asikatan the Miam, Topanus Naharan, so Tharakpa is Henna, Atopa the Suko, Aluga. Atopa mana Disha committee na Malay ko district adu manung da su MP lat fanji makha changeba aina khangbu yam lei aingon da file loina lei ko adu mase aina tawhom thoktam ne media isin law sing chala sarga si sage ai si bu sari bra sada bra ni yeng ba sa mase akoi gi miyam su season bi baduna se accountability na ai gi 13 point agenda nam thokidana adu gi number 4 or 5 te yawuni accountability and transparency is I welcome this RTI and there should be more RTI to us where has the 64 crore been spent crore humpumari ozabi mol na manga season bi matam da humpumari crore season agi se kadai sakra atopa madugina kai tawgre sahi mari nga se dar miyam da thabirak pado isnu aduna khoi gi transparency and accountability like that I welcome, but it should not be like a political gimmick, and it should be a sign that everybody. I hope he will also file moigi on Raja THABAGI MP the su Tharakpa isanu moigi Angomcha mayamgi the su thabo isanu duga ma dona na ha kaya su Tharakpa isanu haibse ad mai haining